Mission Berlin. Koprodukcija Deutsche Welea, Poljskog radija i Radija France International uz podršku Europske unije. Misija Berlin, 13. avgust 1961. 18 sati i 10 minuta. Imaš još 45 minuta da spasiš Nemačku. Hast du gehört? Bernauer Straße. Das ist ja gleich um die Ecke, Paul. Da gehen wir hin. Šta sada nameravaš da učiniš? Ich weiß nicht. Überall ist Militär und Polizei. Ko su tvoji neprijatelji? Wir müssen Anna helfen. Die Schwarzhelme suchen sie. I kome možeš verovati? Heidrun, wer ist die Frau und wo kommt sie her? Igraš li dalje? Igraš li dalje? Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer hier am Brandenburger Tor. Und auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen etwa 30 LKWs, die hier die Mannschaften herangebracht haben, die hier das Brandenburger Tor bewachen. Ana, moramo malo da požurimo. Pitaj Heidrun i Paula da li poznaju ženu u crvenom. Okay. Robert. Die Bernauer Straße ist gesperrt. Was ist los? Überall sind Soldaten. Wer ist das? Anna, eine Freundin von mir. Anna, Robert, mein Mann. Hallo. Mensch, Robert, du blutest ja. Die Schwarzhelme. Hier, schnell in den Hof. Die Schwarzhelme. Paul, ist das Ratava? Wer ist die Frau in Rot? Die Frau in Rot? Die Chefin von Ratava. Žena u crvenom je šefica. Mogli smo i misliti. Robert je povredio glavu, krvari. Ovi sa crnim šlemovima su ga premlatili. Neka se Heidrun pobrine za svog supruga, a ti ostani sa Paulom. Gledaj, kuda to idu žena u crvenom i onaj motorciklista? Dobro pitanje. Prelaze dvorište. Prati ih, ali ona nikako ne smije da te primeti. Dobro, ali gde smo uopšte? Izgleda kao neka stara napuštena fabrika. Mnogo je ovih buradi u dvorištu. Rekla bi da je to nekada bila pivara. To je kao u westernu. Ana, Paul mora da ti pomogne. Tiho. Da, die Treppe runter. Ja. Komm, Anna, gib mir die Hand. Vorsicht, da hinten sind sie. Wo ist das Versteck? Da, Chef. Danke. Ubila ga je. Diese Frau ist ein Monster. A sad je nešto stavila u rupu i zatvorila je. Das Etui ist in Sicherheit. Niemand weiß, wo es ist. Außer mir. Warte, Paul. Imam ga. To je ova metalna futrola. Jo, pacovi! Komm, schnell. Warte, Paul, futrola! Nein, Anna. Komm, schnell hier lang. In den Gang da. Moram da je nekako sakrijem. Da oben drauf. Dobro je, sakrila sam je. Jetzt links. Und rechts. Gde si? Ana, U potpunom mraku. Ovo je pravi lavirint. a Paul? Sad mogu nešto da vidim. Dobro je da vam se ništa nije dogodilo. Ali moram pa onu futrolu. Ne, već ću nešto smisliti. Čekaj, sada smo jedini smo koji znaju gde je... Niemand weiß, wo es ist. Außer dir! Osim tebe. 18. krug uspešno završen. Za ispunjenje misije imaš još 40 minuta. Ovo će biti napeto. Die Frau in Rot? Die Chefin von Ratava. Šta ćeš učiniti? Wo ist das Versteck? Da, Chef. Danke. Diese Frau ist ein Monster. Možeš li da sastaviš delove slagalice? Das Etui ist in Sicherheit. Niemand weiß, wo es ist. Außer mir. Ovoga puta znaš više od ostalih. Igraš li dalje? Igraš li dalje? Igraš li dalje?